Lio le kampura abanyabishamba bonka Karuru akamani okurigera habekaye kigambwa twirwa hirwa rukuru bwanyuma yembera yikubambi okwenda ngo akatungo bujanjabi bakora bakachikora hamu tekira kukanya nabwe kimongere mu Karuru akamani no bugaro ogwabire nateganisa ubw'icenda cye ekibire cyezinzire akakwatwa obwire nko bwarwe bajo yagenda mu irwaro makuru ngagamba ngo akesiba icyenda kesiba tuguri murundi gwo kubanza obuceke bunu bugumere muzira nagenda hayirwaro nibamukoraho kigambo Moses Aradi akazarwa mu kwezi kwa kashatu mwaka gwa 1997 kandi aferira ha myaka 28 y'ubukuru. Arari abira itunjirizi na nkomweshongozo ranganwa ombyeshongoro byenzarwa ogu omyake yatwire na yeshongora ashohuze byeshongoro byinji evirumo ecerare itaka hamwe na nebindi binji ogu ahiyaza kufera yaba rumuna yombe kenjiye eyabira rumuna to muri kitumba kayihokwa omuri Fort Portal Central Division aitwaza kushikirayo twashanga abatura batandekere kwika mwanya ugu okwinamira mugenzi kandi nano kwijuka ebirunje byakozire bo ahumwire mirimo yensi kandi ngo kuyakizinire kizina yatugambira ngo ekibiri obwire bwona nikwaho nibakuzika nogenda beto ekirale cyawe cyosigireho nikya nabwe kinyowe habwange nimpurandi ngumire ntiarali kigambo ekirale akisigireho abantu asigira abasukwira amaiso arali abinantirese munanyata kino nanga kuzabuli kimutwatana kurungi muno nabwe kandi ekindi tikiri butahe bwonka mukaka abire musita mukaka azara mama nabwe kintumira kusasa kwa amani muno abokufa kwa arali abeshongozi bagenzi be bamutendereza ahabwe birunje byakorire cyanga cyatoro otireho nano kwabire nabahabora akensere kinu tukiserirwe kigambo byarwire nko muntu yaceka yajya mukagali atahwe manya kugumiza munakora kano mbusumuyobo ahandikire ebitabu ebinyerorire akwe ebindi mbere nimbikwatamu as editor murutoro mbe nimbikwatamu ebitabu 20 muri abiri akatukiho bina ekimhali byonkinu werange utalija kurara hirembo gambo no tujja kumisinga ekintu kimu abere nahanga obulikire kintu ekishaka kanaitwa abakuzina be nalengaho kutwiju cyangu winakoze samani amaingi kurangu no barabara hebigonzi byona tuwagaruka nyima wo mukama watoro oyo nyimba kabambi gururukidu wakana okurabera omwiga twarye eryenshonga zo bahangwa zibidayo mukuyikwe aboki ya mugambaho twishirweho ekintu ekyamani ndio muntu owamani muno owabayire ayolekize kandi atoyire mu maiso ensi y'etitoro namuno muno ekizinaki ekyamutwire omunsi yona ekirale kyatoro ekirale kyawe nko muntu ekirale kyawe nko mwebembezi konka bwa nyuma yakire kace kigamba mazire kufa abarukireho kwetombwita okurabera mu bantu batari bamwe na bamwe barukurabera aha mikora ya internet etari yemwe nemwe bagomeze ngo irware rukure rya Fort Portal turukozire cyango okurwana hamagara go mukorogo nairukanyowe naijabuhinga hano natoka na ba dokita kigambe izira rukubiye cyenda cyesibire ba dokita babuhinga bona bekere bamurorerire nyine nabakaiso nagenda mu ward natoka nabo nagenda mu ward nateka nabo habere mu ba dokita busigazi buyisiki nabagambo omusaijo gwa rukube bangama ngo hibo balemere kumutwara mu theater kumusemeza
ngo habwokuba ebintu bya theater tibyogere oguhona akakumunachira yuko kateko muri Dr. Musinguze Edwin orukora nka senior surgeon ahabwo butafayo bwanyuma yo kumugambira enshonga zo murwire. Musinguze yesemu nwe senior surgeon kandi nwe in charge owa theater hano Buhinga hospital ya namugamba abana bagambire ebintu tibyogere abayisemu ninyenda kubakaguza ebintu birware bya theater bisemerire kwikaraho bitogere kakuba baleta abokuba enukesi ya kigambo ebere emergency omuntu ekyendo obukyesiba yetaga bamusemeze aho nawo bamulekere kuruga saa 8 mpaka ruwebajo kigambo obuyafu bamurolerire bati umurukiko rw'abanyamakuru urwatebekanisa bwahwerizo bahirwaro bakuru birwaro nabamwe habashaho bahakanise biru kugambwa harimo ibishuba amazima garengo umurwira yijire Buhinga kandi tumujanjabire Buhinga kandi ntaferire umurwira kwari kwija Buhinga twina haru kutahiramo so naza OPD harimo general accident and emergency ayo bari kubanza kumuhere mbazi yo kubanza kuba mutunzire bamureba bamuhembazi bamutasa mu system. We Dr. Musinguzi orukugambwa ho yagira ngo byone biru kumugambwaho omukatamba kano kumuteka kwa matugembuzi okwenda kumurisengwe. Social media has been misused to, I think, tarnish people's names and to pull around very false allegations. In the first place, I do not know why interest has been taken in some people's names. Allegations are that some of us doctors are too interested in money and that we do not offer service. I think this is really unfortunate. Ekisooka kyonoona eddembe ly'obuntu eri abasawo. Abasawo bano betulina abatuyamba okujjanjaba abalwadde bano bakola n'omutima gumu. Bakola nga tebeeganya. Eddwaliro lino lifuna abalwadde bangi. Twadde twakufuna na accident yagwe ekyenjojo. Bonna nga bakyali mu mikono gyabwe. Naye kati oli bw'avaayo n'avumirira abadokita n'avumirira emirimu gye bakola kiba kirabika bubi nnyo kubanga abasawo bano kiba kibamala amaanyi. Nahaza kubaho kushabira umugenzi ahizoba rya nyenca kari muri Fort Portal bwanyuma mu birugwe gutwarwa muri district ya Cyenjojo aharazikwe. Kuburogira lebu nazibubi nikemanyi saboli fano herako ya amabaragange nibanyeta kigamba Ral Moses ndi muzini webzina byenza amakuru agagasha kwa Jonathan Tsingwire.